Si pintu taubat mantong gepeha ke hamba Allah yang takwa menyangka gendong si pintu taubat dong takarat talumpat hana leguna menyangka gendong si pintu taubat dong takarat talumpat hana leguna si pintu taubat mantong gepeha hamba Allah yang takwa Allah menyapa getar si pintu taubat takaran talumpat hana leguna Allah menyapa getar si pintu taubat takaran talumpat hana leguna di dunia tâm sen berdagang persampan amalan hudep kekal baqa ahwate mate lamate hai anu dagang di balik papan tu si pintu taubat mantong gepeha ke hamba Allah yang takwa menyangka getong si pintu taubat dong takaran talumpat hana leguna menyangka getong si pintu taubat dong takaran talumpat hana leguna kandang di dunia gantatan senang kan juntawan yang leharta ahwante mate lamate hai anu adam ban mandumnyan hana leguna Allah si pintu taubat mantong gepeha ke hamba Allah yang
siksa Allah si pintu taubat di dalam kubur rasa spontan belum si jasad sampai disiksa limpen ngon kala badan dikap-kap karena si jasad yang puput dosa Allah si pintu taubat mantong Tuhan Allah yang takwa menyangkan gedor si pintu taubat mengatakan dalam panhala diguna menyangkan gedor si pintu taubat mengatakan dalam panhala diguna lang padang masya luah menghala hansang gom taja amalan hana pelam bantiti mesir dapat menyodan mesika amalan donya si pintu taubat mantong ke hamba Allah yang takwa menyangka gedor si pintu taubat dum etakaran talumpan hana leguna menyangka gedor si pintu taubat dum etakaran talumpan hana leguna dum takaran talumpan
ba